Kuwa mbere tariki ya 21 Nzeri Kigali umurwa mukuru w'u Rwanda nibwo irushanwa rya UCI Road World Championship mu mwaka wa 2025 ryatangiye. Ryari rimaze igihe ritegerejwe n'abakunzi b'umukino w'amagare ku rwego rw'isi. Kuva mu gitondo cy'uwo munsi imihanda y'umujyi wa Kigali yarateguye neza cyane ku buryo bw'umwihariko. Impande zayo zose zari zuzuye abafana ibihumbi n'ibihumbi bari bitabiriye kugira ngo barebe abakinnyi bakomeye ku isi bahatana ku ntera ndende ya kilometero zirenga 237. Iri rushanwa ryari ryihariye ko nyine ari ubwa mbere umugabane wa Afurika wari wakira irushanwa ryo ku rwego rw'isi. Nyuma y'icyumweru cyuzuye neza irushanwa rikora ku marangamutima ya benshi, ku cyumweru i Kigali irushanwa rya UCI Road World Championship y'umwaka wa 2025 ryashyizweho akadomo risiga abakinnyi n'abafana benshi cyane mu byishimo bidasanzwe. Gusa nyine n'ubundi imihanda y'umujyi wa Kigali yagikikijwe n'ibihumbi by'abanyarwanda ndetse n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame wagaragaye ku muhanda yishimiye irushanwa. Ingingo yashimangiye ko u Rwanda rwiteguye no kwakira andi marushanwa akomeye ku isi. Tadej Pogacar niwe amaze menshi cyane gushidikanya ko nyine yongeye kwandikira amateka Kigali mu Rwanda ubwo yegukanaga irushanwa ry'amagare mu bagabo UCI Road World Championship y'umwaka wa 2025 ku nshuro ya kabiri yikurikiranye. Uyu mukinnyi ukomoka muri Slovenia ufite imyaka 27 yasize abamukurikiye bose yambika umudari wa zahabu bitewe n'imbaraga ze n'ubushobozi bwo guhatana ku rwego rwo hejuru. Kuba yarongeye kwisubiza umwambaro wa Rainbow Jersey byahise bishimangira ko ubu wamwita umwami w'umukino w'amagare ku isi atababeshye. Tadej Pogacar yavukiye muri Slovenia ku itariki ya 21 Nzeri umwaka wa 1998. Ni umwe mu bakinnyi bakina umukino w'amagare bakomeye ku isi muri iki gihe. Yatangiye kugaragaza impano yakiri muto anyura mu marushanwa agiye atandukanye mu gihugu cye mbere yo kwerekeza ku rwego mpuzamahanga. Mu mwaka wa 2017 yatwaye Tour of California, igihembo cyamuhesheje izina ridasanzwe ku rwego mpuzamahanga. Mu mwaka wa 2020 Pogacar yongeye kumenyekana cyane ubwo yegukana Tour de France ku nshuro ya mbere afite imyaka 21, umukinnyi muto cyane kurusha abandi bose watwaye irushanwa mu kinyejana cya 21. Nyuma yaho yatwaye Tour de France inshuro ebyiri zikurikiranya yo mu mwaka wa 2021 2022, anagaragaza ubushobozi bwo gutsinda amarushanwa agiye atandukanye akomeye ku isi. Mu mwaka wa 2023 yegukanye Tour de France ku nshuro ya 4. Mu mwaka wa 2024 none yegukana shampiyona y'isi ku nshuro ya mbere. Nyuma yo kwegukana shampiyona y'isi mu magare mu mwaka wa 2024 Pogacar yongeye kwisubiza muri uyu mwaka wa 2025, ibintu bidakunze kubaho cyane mu mateka ya shampiyona zikomeye ku isi. I Kigali mu mihanda ya kilometero zirenga 237 azenguruka imisozi y'uyu mujyi yasize abandi bakinnyi bose akoresheje mu munota umwe n'amasegonda 28 imbere ya Remco Evenepoel wo mu Bubiligi. Gushyiramo intera ingana gutyo mu irushanwa riri ku rwego rwo ku isi ahantu haba hahuriye abakinnyi b'intorango baturutse mu migabane igiye itandukanye bigaragaza ko ari hejuru y'abandi bose mu buryo bw'imbaraga no mu mitekerereze. Pogacar ni umukinnyi uzwi cyane muri uyu mukino kubera umuvuduko udasanzwe ndetse no gutungurana mu bihe bya nyuma by'isiganwa. Mu Rwanda yagaragaza ikintu kidasanzwe, ubushobozi bwo kwandikira abandi agashyiramo intera ndende agasigara ari wenyine, ibizwi nka solo attack, kandi nyine akabikora mu gihe kirekire. Ku birometero 70 bya nyuma mu isiganwa yeretse isi yose ko ashoboye bimaze kuvuga, asiga bagenzi be bose kandi nyine ntagira n'umwe umufata mpaka ku murongo wa nyuma. Uyu musore yabanje gufatanya abagenzi be mu ikipe ya UAE Team Emirates barimo Joana Ayuso na Isaac Del Toro, ariko nyine uko isiganwa ryarushaga gusatira umusozi yarabasize agenda wenyine imbere ya bose. Abasesenguzi bavuga ko uyu musore yakoze ngo bisaba mental strength, imbaraga z'imitekerereze zo hejuru. Kuba ari wenyine mu mihanda miremire azi neza ko abamukurikiye bashobora kumufata mu gihe gito bisaba gutwara n'icyizere kidasanzwe. Uretse ibyo isiganwa ry'i Kigali ryari ririmo kuzenguruka no kurira imisozi miremire irengeje metero 5000 z'ubuhaname. Ingingo yagize isiganwa rikomeye kurusha andi yose yabayeho. Guhanga muri imisozi bisaba ubushobozi bwo guhangana n'umunaniro, gukoresha ingufu zawe neza kugeza ku munota wa nyuma. Muri uyu mwaka wa 2025 gusa Pogacar amaze gutwara ibihembo 8 mu mikino 13 yitabiriye, ibintu bigaragaza igipimo cyo hejuru cyo guhoza ku rwego mpuzamahanga. Kubasha gusiga intera ingana n'umunota umwe n'amasegonda 28 mu isiganwa nk'iri imbere y'umukinnyi wamukurikiye ndetse n'iminota 5 mu marushanwa maremare nka Tour de France bituma yitwa umukinnyi w'ibihe byose muri uyu mukino w'amagare. Nyuma yo akoresheje imbaraga ze zose agatwara igikombe n'umudari nk'umukinnyi wa mbere ku isi mu mukino w'amagare uyu munsi, Pogacar yavuze amagambo agaragaza urugendo rutoroshye yagiriye i Kigali. Ati nari hafi kugera ku murongo wa nyuma ndi jyenyine kandi yari hakiri kare kuko byagenze umwaka ushize. Gukina wenyine bigusaba kugenzura umutima n'umubiri wawe wose. Mu bihe bya nyuma isiganwa ryari rikomeye cyane, ariko nyine byari inzozi zanjye kubona nanone umusaruro wo kuba umukinnyi wa mbere ukomeye ku isi mu iri siganwa. Iri ni isiganwa riri mu masiganwa akomeye ku isi kandi kuba ryarabereye muri Afurika cyane cyane hano mu Rwanda i Kigali byaranshimishije mu buryo budasanzwe. Aya magambo yagaragaje ko nubwo nyirayo umukinnyi w'ikirangirire uyu munsi muri uyu mukino ashima kandi agasobanura ko gutsinda nk'uko bitari byoroshye. Imisozi, ubushyuhe bwa Kigali bwari hejuru ya °C 23 n'imihanda ifite amakorosi n'ubuhaname budasanzwe byatumye irushanwa riba bimwe mu marushanwa atoroshye mu mateka ya shampiyona y'isi y'amagare. Nubwo Tadej Pogacar ari we wakoze igikorwa cy'indashyikirwa gutsinda ndetse akanatwara isiganwa ku nshuro ya kabiri yikurikiranya, iri rushanwa ry'i Kigali ryabaye n'ahantu abakinnyi batandukanye berekaniye ubudasa bwabo. Mu bakurikiye Pogacar higaragaje cyane Remco Evenepoel, Ben Henry na Tom Pidcock. Buri wese akagira inkuru idasanzwe mu rugendo rw'amasaha arenga 6 ku ntera y'ibirometero 237.
Umubirigi Remco Evenepoel asozanye intera y'umunota 1 n'amasegonda 28 inyuma ya Pogacar. Ku myaka 25 uyu mukinnyi yagaragaye nk'umwe mu bafite imbaraga zidasanzwe mu isiganwa, gusa n'ubundi ntibyamworoheye guhangamura umuvuduko wa Pogacar. Urugendo rwe muri isiganwa rwamusabye guhangana n'ibibazo by'ikoranabuhanga. Yakunze guhindura igare ry'inshuro nyinshi zirenze imwe bitewe n'ibibazo bya tekinike byamutwaye igihe n'imbaraga, ndetse bikamuca intege ageze irushanwa rikomeye. Rimwe na rimwe hari n'igihe yagaragaraga yivumbuye akava ku igare ry'akarisunika gahoro gahoro nyuma y'uko rigize ikibazo, nubwo bitatindaga atarabona ubufasha ngo akomeze isiganwa. Nubwo ibyo byose byamubayeho, Remco yakomeje kwitanga kugeza ku munota wa nyuma, yirinda gusigara mu itsinda rya nyuma ryari ririmo abakinnyi nka Hayri na Sky Ramos. Kuba yarasoje ari ku mwanya wa kabiri mu isiganwa rikomeye cyane kandi ryari ryiganjemo imisozi irengeje metero zirenga 5,000 z'ubuhaname, byongeye kwemeza benshi ko ari umwe mu bakinnyi bakomeye ku isi mu isiganwa ry'amagare. Ku mwanya wa gatatu haje Ben Hayri wo muri Repubulika ya Ireland, yashoje ku ntera y'iminota 2 n'amasegonda 16 inyuma ya Tadej Pogacar. Ben Hayri yahise akora amateka yo kuba ari we mukinnyi wa mbere ukomoka muri Ireland utwaye umudari muri uyu mukino w'amagare kuva mu 1989, ubwo nyine Sean Hayri nawe ukomokaga muri Ireland yegukana umwanya wa gatatu muri irushanwa. Uyu mudari wa Hayri ufashwe nk'inkuru idasanzwe mu gihugu cye, kuko nyine wongeye kwibutsa abanya-Ireland amateka ya Stephen Loche wegukanye irushanwa mu 1987. Hayri w'imyaka 25 yagaragaje ko atari gusa yigaragarije isi yose ko nyine yagize ibihe byiza cyane nyuma yo gutsinda etape muri Tour de France no kwambara umwambaro wa maillot jaune muri iri siganwa. Yashoboye guhangana n'icyiciro cy'abakinnyi bakomeye mu misozi ya Kigali, ndetse yitwara neza cyane mu gihe abandi bananiwe kubikora. Kuba yarikanye umwanya wa gatatu muri irushanwa byongeye kugaragaza ko arimo kwiyubaka nk'umukinnyi ukomeye ku rwego rw'isi ufite ubushobozi bwo kuzakora amateka adasanzwe muri uyu mukino. Ku mwanya wa 10 haje Tom Pidcock w'umwongereza washoje irushanwa asigaye ku ntera y'iminota 9 n'amasegonda 5 inyuma ya Pogacar. Ku myaka 26 gusa, Pidcock yari umwe mu bakinnyi bari bitezweho byinshi cyane n'isi yose, cyane cyane nyuma yo kuza ku mwanya wa gatatu muri Verte Espana mu kwezi kwa 8 uyu mwaka. Muri iri siganwa, Pidcock yari umwe mu itsinda ry'abakinnyi bagerageje kugendana na Pogacar. Itsinda ryari ririmo Evenepoel, Hayri na Sky Ramos. Hari igihe byagaragaraga ko bashoboraga kumufata, ariko nyine uko isiganwa ryakomezaga imbaraga ze zagiye zigabanuka, ku buryo nyine ku birometero 40 bya nyuma yaratakiriye mu bahatanira imyanya 3 ya mbere. Uburyo yatsinzwe bwerekanye ko Kigali yari inzira ikaze cyane ku bakinnyi batari bariteguye imbere y'igihe mu buryo buhagije. Nubwo yasoje ari ku mwanya wa 10, kuba yarabashije kumenya itsinda ry'imbere igihe kirekire byerekanye ubushake n'umuhate budasanzwe yigirira. Isiganwa rya UCI Road World Championship y'umwaka wa 2025 i Kigali ryari ridasanzwe mu bijyanye n'ubugari bwaryo, ikoranabuhanga ryakoreshejwemo ndetse no kuntu ryateguwe. Abasesenguzi benshi bavuga ko ryari rimwe mu marushanwa akomeye cyane kandi arimo ibisabwa byinshi cyane ku mukinnyi ngo yitware neza. Kugira ngo uboneze amatwi usobanukirwe neza ukuntu intsinzi ya Pogacar itari yoroshye, nuko kuba abandi bakinnyi bararushijwe bitavuze ko ari abaswa, reka ngaruke ku burebure bw'inzira banyuzemo, imisozi, ubushyuhe n'imibare igaragaza uko irushanwa ryagenze. Imihanda yose yagombaga gukorerwamo iri siganwa yari ifite uburebure bwa kilometero zigera kuri 237, ikaba yari igizwe no kuzenguruka imihanda igiye itandukanye yo mu mujyi wa Kigali n'inyubako zigiye zitandukanye ziwugize. Uburyo irushanwa ryari riteguye byatumye abakinnyi benshi bagenda bahura n'uduce tumwe na tumwe tw'imisozi ibarizwa muri Kigali. Kuzenguruka ibirometero birenga 260 ni ibintu bisaba kwihanganira amasaha menshi cyane uri ku igare, gutara ingufu no gukoresha tekinike zose zishoboka buri segonda. I Kigali abakinnyi bari bitabiriye irushanwa basabwaga guhanganira ku misozi ihanamye cyane. Mu Kigali kugira ngo uwurire, umukinnyi yagombaga gukoresha ingufu z'umubiri nyinshi cyane no gucunga neza umwuka we, kikaba ari kimwe mu bice Pogacar yakoresheje kugira ngo asige abandi. Côte do Kimihurura, aha niho hantu hari imbogamizi kuri benshi. Kuba ari umuhanda w'amabuye utarimo kaburimbo isanzwe byasabaga abakinnyi guhitamo neza aho bashyira amapine y'amagare yabo. Ubuhaname bw'uyu muhanda bwaje kuba icyiciro cyanyuje abakinnyi benshi cyane bari barimo Tom Pidcock, ko nyine nyuma yo kuzamuka aha aribwo yatangiye kuganzwa n'umunaniro. Ahazwi nko kwa Mutwe ho hakuye menshi cyane mu isiganwa. Iri siganwa ryaberaga mu bushyuhe buri hejuru ya degrees Celsius 23, ibintu bidakunze kugaragara cyane mu marushanwa yo ku mugabane w'Uburayi, aho nyine ubukonje bari bwo buganje. Ibi byagize ingaruka zidasanzwe ku bakinnyi benshi. Abakinnyi bamwe batangiye kugaragaza inyota no kubura imbaraga mu masaha ya nyuma, kwiyongera k'umunaniro ku bakinnyi batari bamenyereye gusiganwa ahantu hashyushye nk'aha. Gusa abakinnyi b'Abanyafurika cyangwa se baraturutse mu bihugu bishyuha bo basaga n'abamenyereye ubushyuhe bwa Kigali. Gusa nyine mu buryo bugaragara byaragaragaye ko ubushyuhe bwari buri mu mujyi wa Kigali bwongereye igipimo cy'ukuntu isiganwa ryari rigoye. Abashakashatsi muri uyu mukino bemeje ko Pogacar yakoresheje hagati ya watt 380 na 420. Iki kikaba ari igipimo cy'imbaraga yakoreshaga mu gihe cyose baga agiye kwataka kwegera imbere, kandi nyine akabasha kumara izo mbaraga mu masaha arenga 2. Ku mukinnyi w'umunyamwuga gukomeza isiganwa ku rwego rwo rwose hejuru ya watt 350 mu gihe kirekire biba ari ibintu bidasanzwe. Remco Evenepoel n'abandi bakinnyi bari bari mu itsinda ryamukurikiye bakoresha imbaraga zigera kuri watt 360, ariko nyine bashobora gukuramo intera Pogacar yari amaze kubashyiramo. Ku musozi wa Côte do Kimihurura, Pogacar yakoresha imbaraga zarenze watt 500 mu gihe cy'iminota mike. Ingingo yagaragaje ubudasabwe mu gukoresha neza imbaraga ze mu gihe gito, ariko nyine bigatanga umusaruro. Imibare y'iri siganwa yerekanye ibintu bine by'ingenzi kuri Pogacar. Pogacar yagumanye umuvuduko udahinduka ku birometero 70 bya nyuma, ibintu bigoye cyane kubyumva.
nubwo yarashyizemo intera nto cyane umunota umwe n'amasegonda 28 hagati ye n'abamukurikiye yashoboye kugumana iyo ntera ahubwo nyine akagenda yongera buhoro buhoro. Abasesenguzi bagaragaje ko yanyweye amazi asaga litiro 7 mu gihe cy'isiganwa bikamufasha kugumana ubushyuhe bugerereye mu mubiri we. Gusigamo intera ituma asigara wenyine igihe kirekire bisaba gukoresha imbaraga z'umutima no kwihanganira umunaniro, ibizwi nka psychological endurance, ibintu Pogacar yagaragaje ko ari byatsindishije abandi. Mu buryo bw'ubusesenguzi, irushanwa ry'i Kigali ryari rikubiyemo ubuhaname budasanzwe, imihanda miremire, imisozi myinshi, ubushyuhe buhanitse ndetse n'icyo bita power management mu mibare ya watt. Ibi bintu byose byahaye Pogacar umwanya wo kwerekana ubudasabwe ndetse bigasobanura impamvu abakinnyi benshi b'ibihanganye nka Pidcock cyangwa se Evenepoel batashoboye kumusatira kugeza ku murongo wa nyuma. Iyo umuntu itegereje uburyo Pogacar yakomeje kwigaragaza nk'umukinnyi udasanzwe mu myaka 3 ishize, byahita bigorana kudahuza izina rye n'ijambo indahangarwa. Ubundi hari ibintu 3 by'ingenzi bitanga ishusho y'icyo bita indahangarwa: inyungu y'ikipe ya UAE Team Emirates, uburyo abasha kubyaza umusaruro weakness z'abandi bakinnyi, n'icyo byose bivuze ku buzima bwe bw'umwuga mu myaka iri imbere. Mu marushanwa yose ku rwego mpuzamahanga, ikipe igira uruhare runini cyane mu ntsinzi y'umukinnyi umwe. Pogacar afite amahirwe yo kuba ari mu ikipe ikomeye cyane ku isi UAE Team Emirates, izwiho gutegura neza amarushanwa yose ndetse no kumushyigikira mu buryo budasanzwe. Muri Kigali, abakinnyi nka Wow Aiso na Isaac Del Tori baramufashije cyane, bamufashije kubona umwanya wo gutambuka ngo yegere imbere mu birometero bya mbere by'icyiciro cyo gusatira. Nubwo nyuma yabo basigaye inyuma, bari baramufashije gusiga abandi cyane. Ikipe ya UAE Team Emirates ifite abatoza b'inararibonye bakora isesengura ry'imihanda, imisozi n'ibirometero byose, ibintu bituma Pogacar asigara afite amakuru yose akenewe: igare, amapine ndetse n'uburyo bwo kugenzura imbaraga, ibizwi nka power meters cyangwa se power management, byose bigira uruhare mu gutsinda. Ikipe ya UAE ni imwe mu zikoresha ibikoresho bigezweho, bigaha Pogacar amahirwe yo gukina afite icyizere cyo gutsinda. Ibi byose bituma Pogacar adakina asa nk'uri wenyine, burya buri ntsinzi ye ngo aba ari n'intsinzi y'ikipe yose ibimuri inyuma. Pogacar si umukino utsinda gusa kubera imbaraga ze, ahubwo nyine anafite ubuhanga bwo kubona aho abandi bafite intege nke, ubundi akaba ariho wabyaza umusaruro. Abakinnyi nka Remco Evenepoel bazwiho gutangirana imbaraga zidasanzwe ariko umunaniro ukabaganza mu gihe gito cyane. Pogacar uyu yabashije kubategereza kugeza igihe intege zabo zabaga zirangiye, ubundi akajya yabanikira. Mu gihe abandi bakinnyi babura kuko bagenzura igare ryabo neza, we yakoresheje tekiniki idasanzwe yo gucunga neza icyerekezo cye ndetse no gukomeza kugendera ku muvuduko udahinduka. Byagaragariye i Kigali ubwo imisozi yo muri Kimihurura yabaga Kira Climber ku bandi bakinnyi benshi, ariko wenyine akanyura nta nkomyi. Gukina igihe kirekire ari wenyine, ibizwi nka solo attack, aho muri kilometero 70 za nyuma ariho yeretse isi yose kazi gukora solo attack. Ibi byatumye abandi bakinnyi bacika intege mu mutwe, bumva ko nyine bidashoboka kumufata. Iyi ni intwari ikomeye cyane kuko nyine umukinnyi iyo yitakariza icyizere, amaguru ye nahita atangira kunanirwa. Ibi byose byagaragaje Pogacar ko atari umukinnyi ufite imbaraga zidasanzwe, ahubwo nyine kandi umukinnyi ufite game intelligence yo ku rwego rwo hejuru. Impamvu Pogacar akomeje kuba indashyikirwa ndetse n'indahangarwa zirimo ubufatanye budasanzwe bw'ikipe ye ya UAE Team Emirates ndetse n'ubuhanga bwo kubona no kubyaza umusaruro weakness z'abandi bakinnyi. Kugera ku ntsinzi Kigali byongeye gushimangira ko atari umukinnyi gusa wamamaye ubu ngubu, ahubwo nyine kandi n'umukinnyi urimo wubaka amateka azibukwa mu myaka myinshi iri imbere. Nubwo izina rya Tadej Pogacar ryigaruriye imitwe y'inkuru y'ibitangazamakuru bikomeye ku isi yose kubera gutwara irushanwa ry'abagabo ku nshuro ya 2 yikurikiranya, si we wenyine wigaragaje i Kigali. Mu cyiciro cy'abagore naho hari inkuru zidasanzwe zerekanye ko isiganwa ry'isi ry'amagare rya mbere ribereye muri Afurika ryasize amateka ku mpande zombi. Umukinnyi wo muri Canada Magdalene Valliere niwe wegukanye umudari wa zahabu mu bagore. Byatunguye benshi cyane ko nyatari mu bakandida bakomeye bari bategerejweho kuza mu myanya y'imbere. Valliere yasoje agenzura neza cyane isiganwa ryose kuko nyine yarangije isiganwa afite intera y'amasegonda 23 hagati ye na Liam Fisher-Black wo muri Nouvelle-Zélande. Fisher-Black yakurikiwe na Mavic Russia muri Espagne wasoje ku mwanya wa gatatu inyuma y'amasegonda 27. Valliere yeretse isi yose ko afite imbaraga zihambaye n'ubushobozi bwo guhangana mu misozi miremire ndetse n'ibirometero birebire. Hari amazina akomeye nka Demi Vollering wo mu Buholande ndetse na Pauline Ferrando Prevot wo mu Bufaransa. Aba nibo bashakishwaga mu zegukana isiganwa. Gusa isiganwa riri muri gana ku musozo, umwe basigaye inyuma ku buryo barushijwe umunota wose. Vollering wari umaze iminsi cyane yitwara neza mu marushanwa y'u Burayi nigeze abona uburyo bwo guhangana na Valliere mu birometero bya nyuma. Fernando Prevot uzwiho guhatana mu cyiciro cy'imisozi nawe yabuze imbaraga mu misozi ya Kigali bituma asigara inyuma y'abandi. Ibi byashimangiye ukuntu Kigali yari inzira idasanzwe idatanga amahirwe ku bakinnyi bazwiho gusa kwigaragaza mu gice kimwe, ahubwo nyine yasabaga buri mukinnyi wese guhuza imbaraga zose mu buryo bwose bushoboka. Intsinzi ya Valliere yabaye ikimenyetso kidasanzwe. Yabaye umukinnyi wa mbere w'umugore wo muri Canada wegukanye irushanwa, byongera guha amahirwe menshi cyane abakinnyi b'iki gihugu mu mukino w'amagare. Byerekanye ko gukoresha amahirwe menshi cyane igihe nyine abandi bananiwe ari ingenzi cyane kuko nyine abari bategerejweho byose batashoboye kugera ku byo bari bitezweho. Kigali ntabwo yari ahantu h'intsinzi gusa za Pogacar, ahubwo nyine yahaye n'abandi bakinnyi amahirwe yo kwandika amateka mashya. Magdalene Valliere yabaye icyitegererezo cy'uko kwihangana, gucunga neza imbaraga zawe no gushyira mu gaciro ngo bishobora gutsinda amazina manini, bigasiga wanditse amateka ku rwego rw'isi.
Irushanwa ry'isi rya UCI Road World Championship y'umwaka wa 2025 ryasize amateka akomeye atari ku rwego rw'imikino gusa ahubwo nyine no ku rwego rw'amateka y'isi yose. Kuba ribereye muri Afurika bwa mbere byahaye Kigali n'u Rwanda amahirwe yo kwerekana ubushobozi bwayo bwo kwakira ibirori bikomeye ndetse n'amarushanwa mpuzamahanga ndetse bibishima ku mugabane wose. U Rwanda rwakoresheje imbaraga nyinshi cyane mu gutegura irushanwa. Umujyi wa Kigali uzwi isuku ndetse n'umutekano wateguye irushanwa mu buryo buhuje n'amategeko mpuzamahanga. Imihanda yose yari kuzakoreshwa yari yateguye neza cyane mbere y'igihe. Amazu yakira abantu yiteguye kwakira abashyitsi bari baje baturutse hirya no hino ku isi ndetse habaho n'ubufatanye hagati y'inzego za leta, abikorera ndetse n'abaturage. Byari ubwa mbere abakinnyi b'imena mu mukino w'amagare ku isi nka Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Tom Pidcock ndetse n'abandi bari bagiye gusiganwa mu mihanda ya Kigali imbere y'abafana b'Abanyafurika bari bategereje iri siganwa mu myaka myinshi. Ku munsi w'irushanwa imihanda ya Kigali yari yuzuye abafana ibihumbi n'ibihumbi. Byari uruvange rw'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, vuvuzera, indirimbo n'ibyishimo bitagereranywa. Abanyarwanda ndetse n'abandi bari baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye by'ibituranyi nk'u Burundi, Uganda, Kenya ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari bahuriye hamwe baje gufana. Kuva mu misozi ya Kigali kugera ku nzira zacaga mu mujyi rwagati, hari abantu bari bafite ibyapa byanditseho amazina y'abakinnyi bakomeye, abandi bari bazanye ibyapa by'amashyirahamwe y'amagare yo mu karere ndetse n'ibendera ry'u Rwanda. Uko abakinnyi bazengurukaga Kigali inshuro nyinshi, urusaku rw'abafana rwabaga imbaraga zo gukomeza isiganwa. Ku bafana b'Abanyafurika byari ibihe byiza cyane byo kubona imbona nkubona umukino bakunda aho kurira ku mateleviziyo gusa. Kuba irushanwa ryarabereye muri Afurika bwa mbere byari intambwe ikomeye mu mateka y'uyu mugabane. Byerekanye ko Afurika nayo ishobora kwakira amarushanwa akomeye ntibigiraho bitandukana n'Uburayi cyangwa se Amerika. Byahaye amahirwe abakinnyi bo muri Afurika, byafunguye inzira y'uko nyine mu bihe bizaza andi marushanwa manini cyane y'imikino ashobora kubera muri Afurika, bigatuma umugabane wa Afurika ugira ijambo rikomeye cyane mu mikino mpuzamahanga. Ubundi u Rwanda rwari rusanzwe rufite izina ridasanzwe nk'igihugu cy'ubukerarugendo bushingiye ku misozi, ariko nyine Kigali yo ikamenyekana nk'umujyi w'isuku. Uyu munsi Kigali ni umujyi ufite imihanda yegereye imisozi, zikaba ari inzira nziza cyane ku bakinnyi b'amagare. Ingingo yagize uyu mujyi umujyi w'amagare. Hashyizwe imbere ibikorwa remezo byo guteza imbere umukino w'amagare kuva mu myaka yashize, harimo Tour du Rwanda ubu imaze kuba umwe mu marushanwa akomeye cyane ku mugabane. Abakinnyi b'Abanyarwanda bigeze kukanyuzaho nka Joseph Areruya, aba bamaze guhesha igihugu izina mu mukino w'amagare. Ingingo yatumye Kigali umujyi uhoraho mu bitekerezo by'abanyamuryango ba UCI. Mu magambo make, Kigali yabaye ikibuga cy'iterambere ry'amateka mashya y'umukino w'amagare. Kuba Abanyafurika bariboneye irushanwa imbere yabo amaso ku maso byabaye intangiriro y'igihe gishya. U Rwanda rwagaragaje ko rushobora kuba ku isonga mu kwakira amarushanwa mpuzamahanga, ari nako Kigali yandika amateka yo kuba umurwa mukuru w'amagare muri Afurika. U Rwanda n'ibindi bihugu byo mu karere byatangiye gushora imari mu mihanda ndetse n'ibindi bikorwa remezo byafasha abakinnyi. Kuba hari amakipe y'Abanyafurika akina amarushanwa mpuzamahanga nk'ikipe y'Abanya-Eritrea, ukarenzaho kuba irushanwa ryarabereye muri Afurika bwa mbere bikagenda neza, ngo bishobora kuzatuma ryongera kugaruka ku mugabane wa Afurika. Ibi byose bisiga ikibazo kimwe cy'ingenzi: ese byaba ari intangiriro y'igihe gishya aho Afurika ishobora kuba igicumbi cy'imikino ku isi? Irushanwa ry'i Kigali ryinjije amafaranga menshi cyane mu bukungu bw'u Rwanda, ryongera isura nziza cyane y'u Rwanda ku isi yose ndetse no ku mugabane wa Afurika, ndetse rihanga amahirwe mashya yo guteza imbere ubukerarugendo no gushora imari mu mikino. U Rwanda rwatangiye gutera intambwe ikomeye cyane mu guhuza imikino n'ubukungu, ibitanga icyizere ko irushanwa ari intangiriro y'igihe gishya cy'iterambere ry'imikino n'ubukerarugendo muri Afurika. Irushanwa rya UCI Road World Championship mu mwaka wa 2025 ryabereye i Kigali ryasize byinshi cyane ku rwego rw'imikino, ubukungu, politiki ndetse n'icyerekezo cya Afurika mu mukino w'amagare. Ku rwego nk'umukinnyi, Tadej Pogacar yagaragaje ubuhanga budasanzwe, kwihangana no gukoresha neza ingufu ze bituma atsinda ndetse atwara irushanwa ku nshuro ya kabiri yikurikiranye. Abandi bakinnyi nka Remco Evenepoel na Tom Pidcock, nubwo bari bafite ubushobozi bwo guhatana, bahuye n'ibibazo by'imbaraga, tekinike n'ibikoresho bibaviramo gutakaza umwanya wa mbere. Ku rwego rw'igihugu n'umugabane, Kigali yabaye intangiriro y'igihe gishya cyo kwakira amarushanwa mpuzamahanga muri Afurika. Irushanwa ryagaragaje uburyo Afurika ishobora gutegura amarushanwa akomeye kandi nyine akagenda neza, ikazana amahirwe adasanzwe mu bukerarugendo, ishoramari n'iterambere ry'imikino. Abanyarwanda babonye umwanya wo kwishimira irushanwa ridasanzwe, n'abakinnyi b'Abanyafurika nabo bagaragaza ubushobozi bwabo bwo guhatana ku rwego mpuzamahanga. Iri rushanwa ryagaragaje ko guhuza ubuhanga bw'abakinnyi, politiki y'imikino, ubushobozi bw'igihugu ndetse n'iterambere ry'ubukungu bishobora gutanga umusaruro ugaragara, bigasiga icyizere ku bakunzi b'umukino ndetse n'abashoramari ku isi yose. Ikibazo gikomeye gisigaye ni iki: ese ko Kigali, u Rwanda muri rusange rwashyize umugabane wa Afurika wose ku isonga mu mateka y'umukino w'amagare, Kigali ikemera kubanza gusogongerera Afurika yose ku buryohe n'ubukarihe bwo kwakira amarushanwa mpuzamahanga, byaba nyuma yaho bigiye guhindura uburyo Afurika ifatwa mu mukino w'amagare ku isi yose, kandi wenda bikazanafasha abandi bakinnyi bo ku mugabane wa Afurika kwandika amateka ku rwego rw'isi?